Ma'waipe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ki mua patau hoko atu. Ko kore pehen ke tau foa ki mua ha pas ma ke ki o tau eko si sukalaisi. Talitali ki ono lau malie. Tau tui ko toa pe tau lo nuku mono lau malie tau loto ngā mo ki tau tolu he whiafkoeni. Whawhetai ke eki. Ko tui o tau loto taha ko toa pe he whiafkoeni. Hono whakawheta ia, mo whakamalo ia o tau eki. Pake tau tuko ai pe kia te ia e koloria, mo e ngahi langi, he ko tua maa oni ia, mo hao haoa, pe au tau pe mo ia e tau ngahi whawheta ia, amen. Tala mai he tangata whatsame, mo whakamalo kia Sihova, mo atua e whakawheta i kia Sihova, he okulele ia. He koe o tua o kune whai mana wa ofa, anga lelei lahi, whaakataki, pia mo mohu alo ofa. Tala mai, o kune whakamākona e lau maarie o kuhori kia te ia. Pia o kune whakapito i lelei, ai loto o kuwhie ka ia kia te ia. Amen. Ko uinga anga e tau heni kau karistiane, o tau hohori, tau whie mau, tau whie inua ke lelei a whiona. Amen. Ko atu e na tātai rei, ke te motor ko toa e wafa si sukalaisi, tau kaunga kau e whiafkoen. Ko atu e na tātai rei ke tātai ki whiwhikau, pe ki ono hoa, mo na whale. Ko atu e na tātai rei ke tau kon whiwhikau, ki a whiwhikau mo sesiale, ne ongo ke tau kaunga kau whakataha henui mo tātai koea, kau ki hene ono hoa, pa pe he kono whale. Ko atu e na tātai rei, ki he kautaki o ngahi pot ngā ue kotoa pē, o e pot ngā ue siasi. O atu ene ai taitai lele ki he kau aahi mai ki o tau saione o ku tau heni ai mo e ongo kau nanga i toko ua, ai ko nahi ngoa, ko na au ngosia pa pehe ki a sila to afa ko kori ke mwanga pasi. Taitai lele ki moua e wafa o sisu talaisi ke tau kau fai fia he whiafko ni. O atu ene ai taitai lele ki he ni i koe aku mamatama he o pe tau nau tuku taimi ka tau kaunga kau whataha e whiafkoe ni taitai lele ki mo tolu he huafa si sukalaisi. O atena taitai lele ki he mātua whaifare a tangata, whaifare a whiwhine pa pehe ki he tau whanau ka koe kaha uia e tau ngā ue koe ni uku whai koe ni. Ko kore peke whaka pas ka te tau tolu kotoa. Ko ki vesi wholofola pe kou tuku ke lau mai tau toke kamata ke tau polokalama he whiafkoe ni. O to o ia me tohi ko ia a tang lau a sere mai ia. Vahe ono tolu, vesi ono ua ke he wano, ai pehe no whakalea. Koe mea i he alo ofa a Sihova, o ki kai te tau auha. Koe uhia he o ki kai ke ngata ne manawa ofa. O ku fo ia i he pongpong kotoa pe, o ku lahi e ne anga tonu. O pehe e hoku lau maarie, ko hoku tofia a Sihova, ko ia te amanaki lele ia te ia. O ku lele a Sihova, ki a tekna o tolu o tatali ki a te ia, ki he lau maarie o ku kumi ki a te ia. O ku lele ki he tangata ki ne amanaki, pea ni tatali whakatatoka foki, ki he whakamo ui, o ku whaimi a Sihova. Amen. Kaunga karistiane, tau whawhetai kotoa pē, koe ngā koe tau inasi koe ia e manawa mo ui, tau whemata aki whiwhia he whiafu koe ni. Lahe ngai mea whau mai tau mo ui me he wike koe ni ko mari watu, i ngai tapa ke he keo tau mo ui koe ki hanga o lawe ilo i atu a koe, ko mea pe ko lawe ilo i koe mo ui he past week. Lahe ngai mea whawhi atungia ke he tau mo ui a whakristiane. Kau tau lau koloa, pa lau tāpu aki, koe ngā koe tau mau ai whai ngā maarie he whiafu koe ni, ke tau tuu i hono ao, o whai hono whakawhetai. Paku, iai e ni i hona nofo wha amua mai whai ngā maarie o tau mau. Ka ko tau lau ai koe tau lau koloa. Tau mau e mua meniti ko tau e tau mo ui, ki tau whakamooni ki he lere whahe e o tua ki he tau mo ui, amen. Ko lea wha osi a si su ke ne kaho a ko pene aluha ki olunga.
Nā ne rea pehe ke ne kaunga ke kawako. Ko au te alu. Ka te tuku hoku lau maari e. Ma oni. Pa te mau mauai ha maa lohi. Pa te mau hoko ko e ku kau whakamo oni. O i kai i Jerusalema pe. Ka i siutea. Mosa meria. Io. Oa o ke ngata anga o mamani. Kaunga karistiani. Ko e tau misiona i he mo ui. Ko ni. Ko ki tau tō luko e ne kau whakamo oni. Tau whakamo oni ke ha. Ke lelei ai o tuak whai ke he tamo ui. Amen. Kai ke hanga ilo i a lelei ai o tuak whai ke o mo ui. Tau tata ilo i pe a lelei whai o tuak ke he tamo ui. Tau tata whakamo oni pe ki ai. Ke ngahi mana, ke ngahi ngau e whakawhau ai o tuak whai ke he tamo ui. Ko mo ui ko ni tau iai, ko mo ui whono no e ni au tau iai. Wawe ala e taimi, wawe ne toi whoki mai. Ka he tau kei mao ko ia e mo ui. Oua e tuku e tau whakamo oni. Ke lere whai he e ki ke tau mo i, amen. Ko maa whana mau pe he whanongo ke ki hiwa pa koe ki kupu i lea hiwa koe ni o pe he. Aho kotoa aho o anga tonu. Aho kotoa ai hulu aho ke resi. Ka he e kukei mau ai mo ui. Te uhiwa aki ai lelei ai utua. Amen. Te whai pehe ki tala no atu a koe ni. Atu hoko atu koe ki ngau e anga ko ki ai. Ko whakaunga tā maki he toka ngai ai kautou reke reka. Pau tau ilo i kotoa pe ai kautou reke reka koe nau hau. O alu pe taimi o ku holo ai mo ui. Pe alu po au ka tu unga. Koe osi ia koe hiki atu. Koe ku kamata to he ku ki ngā hawe kei fo o ka te au ai ngahi nau wako ngā ue au ta whaakike. Ko ku fo o ka te au ai eria koe ni ku ngā ue kia i taimi ni. Koe ku alko kei kamata atu koe lere mai ka ngā ue he sifi nau alatu ai. Sifi e whiawhi. Tara mai, hau o koe tō taha loki koe ku teu ke hiki atu. Koe ku fufua taimi nia ka te au, ke experience au iaha whainga mea pehen. Koe ako ngā ue, koe ako ngā ue, te ako ngā ue ki ta ia, kia mea ke te toko ni ia, toko taha ko ia, ke toi whoki ki he mo ui koe na iai, ke toi lava whoki e, a tā ki api, o hoko ate ne mo ui. O ke kia ako ngā ue ke teu iai kita ki he mate. Ke te tiu mua taha o teu ke mate. Fo o ka te au eni, ko ngoi ko tete, ka ko whakatoa peke wa ilo ka ngā ue ko I have no experience, you know. Ko tu o ato lere atu ke loki koe ni, ko alato koe ni, o ku whakatau e manawa tu ko taha koe ni. Ai kone mihi ia ke pene manawa tu kuange. Mihi ake ne manawa, ko wahala tu lewa ke ni mai. Tamai o hiki ko ni, koe ki ane whaamini. He taimi ko ni. Ko ne mihi tō tōru ake ne manawa. Koe ki o toi whanunga wia kuo. Toi ake ke toi repeat. Koe osi hia. A silence. Ko sio whawawe pike taimi, ko hinga ke sio ke taimi hika he tanga tō taha koe ni. Ko kui he whera ku mata, ku takai peka o ngā ue ku tawhaki. Ko kui ko ia ko rea ke otua. Eki, ma o watono lau maari. Ko ospe ko ia ku whai mau ngau he ke tō taha koe ni. O mau ia pa ko ku huki tō ahelo ki koe ni. Ko ngoi ko tete. Una ku fo ue ni a ka te au. Eksi o ka taha ku, o ku hiki. He ku wanga peta to he o ke putu ta peta to o si ai pe to tahaia. Te ke experience a taha ko hiki ko o si ai mo ui. Kau kanga kalistiani. Tau si ai mau inga ko ai mo ui. Tau mau. E tau ngau au ngaki ai taimi tau mau. He ia taimi ia ko o si ia. Ko o si pe ko ia ko o si.
Mo oni ia after life ia. E me au tau amanaki kai he osa mo uini io. Ka koe mo ui kon tau whai koe ni he mahamani koe ni o ku whakataimi be. Pau mahu inga he tau ngā au ngā ke tau taimi kau ngā karistiane. Ke whai ake no whakamo oni mo no tala rele au tua whai ki tau mo i amen. He keke toi whāloholoha. Ko fa mo le pe foi ki tala no ke na ko mo ngoi mo tolu ya ko mo mana bahe ka ko atu pe ko fakaloto la ki he anga I tau fono nga fai amen ko ngale va no wate ta hokat ki ai ki fo aki mo e va hongo fulu no te ko anga tangata ai tanaki ko le pe ki ves folo ko in ko to mai ki tau lao ai me malakai vai tolu ves hongo fulu pe mo omia nga he vai hongo fulu oi me a ki tuku anga koloa ko hi ke ai ha me akai hok fare pe mo ai ahi ia iau o pe he siova o nga he kau tau pe teu whakaava a ngahi matapa o langi pe kai pe au ringi hifo ke te mo tolu hata apuaki e kai hapotu ia e whaahao ki ai. Amen. O tua e kaunga karistiani ko e uhinga e tau whuaki o kwhai he ahau koe ni tau whanau pe kia he ho walautu kotoa ko e ui ai pe wahangu fulu mo e whuaki ko uhinga e ke whai aka ngau e eiki ke iai hamea ke hamea kai iho no whare. Amen. O tala mai ke ta puaki ta mai o to hau tau hoko tau whuaki tau ai ia ke tau ai ia sen ko hangi pole mai o to ka ki tau tolu he pole mai ke tau ai ia kane whakaava ai matapa o langi ka te tau tolu ko hai au tai loto ke whakaava he o to ai matapa langi ka tau tolu he tau loto ko to pe ke ava matapa langi ka ha o ngai kolo ke he tau sa ia he ngai kolo ke he ko palo mese o me o to ka ke tau tolu ko whaki ko tau whai tau ai ia ke ne whakaava matapa langi pe atene ha lilingi hifo ke te tau tolu ai ngai tāpua ke amen ko kolpe ke ngo tangata ke tana ke tau mea wha tua mafi mahanga ke ki o ao he momeniti ko ni eki hapai ha ke ki ho a loto nga eki ai foaki o ko fai ho kakai o tua mafi o ko ke afio mai ke ngai ni mako na fai foaki faf ko ni eki o ko kore ke afiona ke fai tapo eki na nge mo akina o to ta na ki ngai na ngai anga me eki ko ke tuku mai afika o ke te ki mau tolu eki ko e mau foaki eki ke mau ai afiona pe ate ke whakaava ai matapa o langi pa te ke liringi ka te ke mau toa ngai tāko aki mau ilo ko o tua ko ke whai ki ho palo mesi eiki o mau tui tai vei ua eiki ko e mea ko toa peo ko ke rea aki eiki te ke whainga pao pe ke whakahoko ia ke te ke mau tolu pa ko korea ke afiona eiki whai tāpui ki nange ki mau tolu ko ngā ko e hoko ai polo kalama hoko ai polo kalama he whiaf ko ni o kore ke afiona ke kawe pe mo ki mau tolu ka ia ngai lea o ku whai eiki he o kau nanga o teo ke ne hongo mai ke bulupiti eiki vai fola e fiafkoni o mau korea ai tokoni a fiona ke te aiki ko lotu me hu fai o fasi suka ko mau famoi amen o korea to le vai ni ke hoko atu e tuku ya ke timu e shipi ke na hoka te tapul karama hu mo fafetai pe e tu ko e ospeko ya e hoko mai leva a sister Tiola Makiroa ke fai tutu e fola like that to e praise God is good. And all the time. God is good. Can I say God is good? All the time. And all the time. God is good. Before I ask you guys to rise up to your feet, I want to read a scripture that I have
read, and it links to what we're going to be singing today. 2 Corinthians 1:3, it says, all praises belong to the God and Father of our Lord Jesus Christ. The reason why I chose this is because in our song there's a part that says we praise when we're sure and we praise when we're doubting. And that really is strong to me, because we shouldn't only be praising for what we have, but we should be praising for what we are gonna get, you know. And I am very thankful for God for every single day and for the breath of life that He has given. And so as you guys raise up to your feet, please go shake hands and greet one another. Clap your hands, church.
Can we sing the bridge one more time? Your spirit lives within me, so I will walk in your ways. Your spirit lives within me. I'm in your spirit lives within me, so I will walk in your ways. Your spirit lives within me. I'm in you. 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 This our praise and worship you, Lord. We sing our hearts, Lord, for you, Lord. We thank you, Lord, for our talents, for everything you've given us. The breath of life, Lord. Lord, we are nothing without you, Lord. Anything is possible in your name, Lord. Lord, as we sing, we praise, we shout your name, Lord. We hope that the Holy Spirit dwells within us, Lord. Lord, as we're in our praise and worship, Lord, I thank you, Lord, for every single day you've given us. The Lord Jesus, we pray, and everybody says, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah. Yeah, that's right. Sorry. Kokore peke kau.
whawhetai ke eki. Ko se whae tau Talitali, ka ko whawhetai ke eki ko hinga koe whiawhi koeni, whiawhi tāpuaki. Whanongo he praise and worship very powerful tonight. Pea hange koe siasi, mo whewheha ke siasi. Sai au pito, o whātu, kia mautolo. Io ko lak tuku pia whamalo mo whawhetai ke eki ko he ngā koe tuku e whainga mālie, this opportunity kia te au. Koe uhinga ke utu ai ho mo loto ngā, koe whamo oni, ke ngau e whakawho ai otua na e whai ke he kumo ui. When you see me here, standing here, and I see you there, it's a mighty hand of God, the reason why we're here. Amen. Praise the Lord. Amen. Whawheta ke eki katau lotu. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you for saving us from the eternal death. Thank you for bringing us today, Father God. Thank you for your Son, for the cross, Yes. for his forgiveness for our sin. Ma whamalo ke he awhiona koe langi tonight, it is your night. And tonight will be glorify your name and all the hira mehe ope o a umai ki he lotonga e whare o e tamai. Ke tuku ke langi ia pe ai awhiona. O ki kai ko hapoto ha tangata. Ko e fupe ki mautolu mo e vale. Ka ko e awhiona ai uhinga o ku mautuu ai i he whiawhini. Whakawhetai ke he awhiona ke o atu pe ai ngeia mo e langi mo e lelei kotoa pe. Maulotua ke tāpe kina ai whaiwhekau e ngoweni pe a mohono whare ka pe he foki ke si i whare a whiwhine mo e whare a tangata mo e whana ufoki. Mo e kau a ahi kotoa pe ko lotu. Tāpe kina ai wholofola ki mau tau kotoa pe. Whakawa ho mau teringa ke mau whanongo. He ku mau inga upito ia ke whanonga he ku wawe ke foki mai ai a Fiona. Tuku pe ke langi ia pe ai a Fiona. Tukoni mai ho lau mari e mani oni. Ke manawa ki ho wholofola. I ho hua whasisu ko mau whamo ui. Amen. Amen. Pawhetai ke he iki ku kai ke uto e loloa ka omi e tau wholofola e whiawhi koe ni. Ko e wholofola nai omi ke tau wahe ai he whiawhini ko tohi a whakaha wahe tahawa vesi tahataha pe ke tau focus ki ai e. Vesi ko whakaha tahaua mo e vesi Revelation tahataha. chapter 12, verse 11. Pea ku pehe i he ene whakatonga. Pea nanau I kuna ia aki ai tataa o e lami. Mo e lea o e nau whakamo oni. Pea na I kai te nau mamae ki he nau mo ui ka nau mate. Ko kore pe ka neo ke lau mai e whakapalangi. And they triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Praise the Lord. Amen. Tuku pea I hoki whakakau, kai wat pe ki pui tua si ipe. Whikawaki mo tohi ai Let Revelation. me give you this background regarding Ai the ako book of tui pe ko Revelation. tohi eni e Sione, the beloved son. I he ene nofo pilisone I he ki motu ko e ko Patimosi. And the author of this book is John, the beloved, who Yeah. wrote this in a vision that he saw while he was imprisoned on the island of Patmos. Koe whakaha pe he otua ki a si sukalaisi ke oange ai whakaha ki a Sione. And God revealed it through Jesus Christ that the book of Revelation would be given Pe to ke ne John. hoko koe whakaha ki he wholofola ai otua pe a moe whakamo oni foki ki a si sukalaisi. That he would be the person to bring the revelation and also the testimony or witness to this gospel. Ke mauto ki lava atu pe o lau I he Revelation chapter 1 ki he vesi ulaki ki he wa. Pea ki he vesi hi wa leva.
oku pehe esione, I, John, your brother, partner in the tribulation, kingdom, patient endurance that are in Jesus. Hallelujah. Famoni be sione ai feitu koe na ne mawai revelation. John testified to where he received this revelation. Pena lave sione ki hono tapuaki ai kakai mo tokotaha tene laue tohe ai palofesai ko eni. And as it says in chapter 1 verse 3, John said, "Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy." Ko e vesi tolu foki eni. Hallelujah. Peak mono ia ki nau tolu o ku nau te nau whanongo, pea nau tauhi foki ai ngahilea ko eni. Praise the Lord. Amen. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take it to heart, what is written in it. I he vesi wha mo e ono e lave a sione, ai revelation ko o mai ai whakaha ko ni me a hai. Pea ne peheleva is who is, who was, and who is to come. Praise the Lord. It's, the message is from the seventh spirit who is before the throne. Hallelujah. He is a faithful witness. Amen? Amen. Faithful witness. He is the firstborn of the dead, and he is the ruler of all kings of the earth, and he is the one who loves us, loves you and me. He is the one who set us free Amen. from sins by his blood. Amen. Amen? Amen. And he made a kingdom, and he's made us a priest to his God. And he's Amen. our Father. Hallelujah. Confirma yesione heni. John confirms here, Verse 7 and 8. the second coming of Jesus. Amen? Hallelujah. Talamai e hauia I he ngai au. Pea e mata kotokotoa pe ki ai. O au katik nau tolu na nau hanga o tutuki. That he would be coming on the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. I he tohi a whakaha. In the same book, Revelation, Ko e tohi e ngahi palofesai. Paguyai e filled with ngahi. prophecies, Paguyai e ngahi ailea oku ngawe aki ai ngahi fika. Where more symbolics, more images, more seal, trumpets, more golden lamps, more fahinga, more ground dragon, oku omai beia ko e whakatatape. Ka oku nehanga challenge tau tolu e kakai whanongo ko toa pe ki he wholofola, ke tau to e whoki pe, o komi e wholofola, ke uhinga ke whakakakato. Amen? Kone foi ulangi tohi pe ki he siasi koe ni e fitu I Minor Asia. and his first letter was to the church in Minor Asia. Kone warning e usiasi he condition ko kunau fowai ya ye ngahi paloparema. And he was warning the churches in the condition that they were in, He siasi koe ni e fitu. for there were problems in each of the 7 churches. Hoko mai na tala noa sione ki he the throne of God in heaven. And then John spoke about ai taloni o tua I hevani. Na ya ye 4 living creatures. Moi scroll. Pe kuiai moi kau elder moi ground. Moi nau ngahi ground moi sila. Hallelujah. A umai tala noa sione ki he ngahi trumpets, 7 trumpets, moi 7 bowls, moi 7 seals. Ko hono warning pe ki he ngahi whanua ko toa pe mo ngai whanua ki mua. Na e a watu ke talaki atu ka ki nau tolu ke nau whakatomala ka na ikai ke nau whakatomala. Want to repent, but they did not. Pea kono hinga ia kua umai ki he o kui e siasi ko e church mission. Ke uhinga ke na watu ki he ngai whanua ko ia. Pea motala tu ki he kakai ke nau ha whakatomala pea ke nau foki ki he otua.
That they Awai pe ki he angelo mo scroll ko e si na yono nima to o mata o. Na ni whikaua sione ke to'o, ka uhinga ke ne kai, pea e melia ia i he nongutu, ka e hoko ia pita i he honokete. Hao mai ke konga whaka osi, ta wawen me previous chapter, ke toki o mai ke chapter 12. Ai whikau koe ke fua ai tempare. Fua ai tempare, mo ki nau tolu ko toa pe o ku nau lotu i ai, koe ui ia koe divine protection. Nai whikau ke o ai fua tua, kai fua pe a loto ai tempare, pe a mo ki nau tolu ku nau lotu ai mo hu. Au mai ke he wahe taha wa, koe lawe ia ki he vesi fitu o a o mai ki he vesi taha wa. Koe tala noa ani ai tau a mai kale mo ne kau angelo o tau i koe ai talakoni. Aia ko setane ia koe te voloia. Pena nau i kunai. Aia ko setane o ku uia he folofola. He is the accuser of the believers, brothers and sisters. O kutoa fiha e ne hanga tala ki mo whakakovi'i. Ai kakai ai otua ki he otua day and night. Day and night e ne mea ku whai. Pea na e ohifo ia ki lalo o kunei heni i he mamani koe ni mo ne kau angelo. Te whafoki mai e tau whakakau. Wai o ko lau mai ai o au mai ki he chapter ko e ni. Ka kuyai ha theme te ngawe aki. The power of our testimony in the blood of Jesus. Amen. Amen. In the blood of Jesus. He koe mea e ua na e kuna ai e mai kale mo e ne kau angelo. Ai fu ngata koe ni pea mo e tevolo. Na ane kunai aki by the blood of Jesus, of the Lamb, and the words of their testimony. Taimina haua e tau Talitali o kamata ne Talitali. I didn't talk with her about the testimony, witnesses. Nane lau mai ai tohi koe a ngāwe a wahe ula ki pe he vesivalu. Ka hoko mai e lau maria maonioni te mo ma'u e malohi, pea te mo aluatu. Kamata i Jerusalema hoko atu ai whetu koto ape. Praise the Lord, eh? Amen. So tonight, I am sharing the power of witness and testimony. Koe hae testimony. It's an evidence or a proof of something o kuke hamea ku o ke osia o sia na e whaia i ho whakariliu. Taha kotoa beheni, I believe you have a testimony to tell. Amen. Whatata be kia Saula. O Saula na aluholo whaka o tamate i e kau karistiane toho nau tau kitua. Ka kohono ngata anga pe ia. Na kai ke ilo e Saula, ilo pe folofola, ka na kai ke ne ilo ai ofa whaka otua. Kukui ai mata whakalau maari e. That is what I'm talking about tonight. Ai mahu inga ke tau ilo i e kakai tui kotoa pe, o ku mahu inga au pito ke tau whakamooni maho tau ekosi sukalaisi. Koe hae mea o ku ke mau, koe hae ne mea na e whakaliliu ai koe. Lahi e ngahi whakamoonia. Te ke whanongo he YouTube e ngai whakamooni kehe. O ku whakamooni pe ani kehe, whikawaki mo si sukalaisi na mate maki nau tolu. But at the end, o ku ke ilo ia e mea koe o ku nau nofo ai kehe au pito ngai whakamooni o e aha koe ni.
Whamoni e wholofolau to tonu pe ke tau level o ta tau pe, moe mea nai omi ai he otu ahano aloko si sukalaisi. O ne alu holo ai o whai e whakamo oni. Pe a umai ki hene kawa konga nau whai pe mea tatau. Au maka son baptaiso. Pe a koe palaparema o e ahoni, o ku whakamo oni e tokolahi, it pays on the material things. O kui kai ke toi mahu inga, ai mo uia, ai lau marie, mo no whakahauwhi, kaku nau far, far away from the purpose of God ki hono siasi. Amen. Koe misiona ia e siasi i he ahoni, koe kumi mai e lau marie ko more. Pe aku si i he taimini ke toi focus i he foi purpose koe nai o mai he otua ke whai aki ai ahan whotutu hono siasi. O kui ai hono whakatu tā maki, there is danger situation he ku kai ke tau mau e malohi ka ku tau powerless. Pa koe tau powerless, we cannot protect ourselves tau whanongo ai mea setane o kui heni i mamani o ku tau nofo ai. Koia o ku nehanga furihi e whakakaukau e tangata, furihi mo e nā wanga mo e nā toonga i e konga whakaosiko eni. Ka ko paupe, he koe ni tau mu ape, koe haupe ke ha, ka asi, tamatei, pea whakaaua. O kui gai ko hame aini ke tau wainga aki. Ka pau o ku tau whanongo na e tau i he lotonga ai otua. Pea tuku mai ki nau tolu, ka pusi mai ki hen ki mamani. And you must stay alert. Kua paupe, koe uhinga i koe o ku haua i e whiri, ne holoki atu e loto whare. Kua hu atu he loto whare. Ho he feito koto ape. Mea pe ku iai e te voloi mo vete. Pea ku tau whakawhita i ke he eiki kua omi ke tau ilo. It's a warning. Au ka pau o ku tala mai ki a Efeso vahe ono. Put on the full armor of God. There is power in the blood of Jesus. And there is power in the words of your testimony. O fie mawai, ka pau o kui heni e whiri, koe hame au ta whaka fie maari e ai. Koe whehu i, ka pau nai whaka mo ui koe he otua. O there is something for you to testify and testimony witness to the people. Amen. For his mighty hand and his good work, ki he toko taha koto ape. Talamai koe malohi koe o toto e ta'a o si sukalaisi. O kuia whakahepelu koe sepa. Aia ko hono uhinga sacrifice. Pea ko hono whakakiriki o talamai koe tepta o penalty. Aia koe off-leads. Ke tau lawe mai ki heni o ku mahu inga au pito ke tau iloi tala mai he pelu vahe hongo fuluves ni ma ki he tahawa. Ke tau iloi ai mahu inga ke te tau tolu koe ta o kalaisi na tato o tahape. Amen. Luluku tu o tahape. Na kai ke toi aia ke toi ai tu o ua. Pe toi ai tu o tolu. Tato o tahape. Everything is done. But sin cannot be forgiven without the blood of sacrifice. Amen. Ko pau pe ke ia e toto pe waife lau he kutau ilo pe he fokava motua ko e toto e whangamon manu it cannot save you and cannot save me. Pe ko hinga e fie ma wai ha toto ma oni. There is power in it. That transform her life, mo ku life. Peta hoko ai ko e tau whakamo oni. Powerful whamo oni ki he wheitu koto ape.
Sias. Talamai nai koe me ai ana ai kuna iai, na nau I kuna iai e te volo. Koe ha, the blood of the Lamb and the power of your testimony. Whawheta I ke he eki. Kai ai kai ngalotu ke tau tuu mau. Tau tuu pia mateu teu. Owe tuu noa ia. Owe nofo noa ia. He kui heni e whiri ne a takai holope. Alu takai holope kumi hataha ke ha whapuku. Pako omi ka tiki tau tolu ke tau wako me heni. Koe hae tau mua, pe koe misiona o siasi. Pe koe hae tau mua. Look for the lost soul. Koe kutu koe heni na iai e kakai. Na na huho kuloto whare, look for me. Na nau hau ko kuloto whare, o nau tala mai, they tell me about Jesus. That's the testimony. Their witness. Pea nau tala noa ki he mea nai whai, whakaofo nai whai he eki kia tiki nau tolu. Pea mau iai hoku lau maari e. And I'm standing here to do the same thing to you. And there is more people. O kui kai ke nau lava hu ki whare lotu. O ku nau nofo pe he wheitu ku nau iai. Wherever they want to go. Ka whe mau hataha. Strong. And a witness. E witness atu ki honau api. Pea ke ki nau tolu o talai ha. You're not telling your story. I'm not telling my story. I'm telling the story about Jesus. Ai tō taha koe, na ane whakaliliu koe ki tau tolu. Siasi o koe whawhetai ke he ki koe hinga, koe whiawhi koe ni. Pea ka pau lewa ku pehe, ka pau kui heni e whiri ku alu takai. How do you approach the lost well? E anga e ta whainga tu ki he kakai mole I he mamani ko eni. O omia ngai tā noa, ke uhinga ke whaiwhaitaki pe ke tau sioki ai. Many times we go and witness outside. We talk about Jesus today. We talk about ourselves the next day. A ubeke hataimi, ko tukwa si suia, you talk about other thing. O kweke hawa. But our witness, it will be powerless. O kwema we kakai tui ai otua, we have to stay focused on our witness about Jesus. Confused, ai mamani ko ni, because they see the same thing. Tau a uki whare lotu. We are the people that we come to church. We are the people we go out. And we don't witness and testimony about the power of the blood of Jesus. We talk about different things. And I wonder, that's why they don't change. He kai ke tā lea vai ki taua ki liriu. Nai hu ai whaiwhekau, moe ongo whaiwhekau koe ni I hoku api. They didn't talk about the witness about anything else. They talk about Jesus. And how wonderful He is if I open my heart and accept Him. For me and my family, He's able to do no matter how much sin that I was committed. They tell me, and that's why I am here. Oku tali mai a mamani, tali mai ho tau family, kai uhinga ke whai aki, ke whai e tau. Ke tau oangeange koe hame aku makehe ai, e ta mo uihe ako ene. Why we are different? Whawhetai. Ka bau te tau whakakaukau ki he
Tala noa ko e ni o whiwhine ko e na e mau ko he adultery. I he vaisione wa he walu vesi tolu ke tataha. This is how we going to approach. Tawako me hen. How we go fale si? Mau mai e whiwhine. Tuk watu imu ai asisu. But it wasn't only Jesus. There was a people over there. Shameless. Very shameful. No respect at all. Taku pehe peko response asisu. Fefine, there's no one contempt you. And neither meet. Koe wholofola e pong oi whiawhi ko e ni ke tala noa ko e ni. Ka pau o ku iai hapalo parema pehe ni. Hange ko whiwhine ko e ni. Koe haho tariki ai, pa muha tari. Whakawawe pe kakai lotu, unau aluatu, taki mai, whakamau ipe imua. But there is another way of how you approach this situation. Amen? There is another way of how to deal with this problem. Koe kuonga koe ni, koe kuonga whakaosi. Everything is hidden. It's already been discussed openly. Kaya hataha ku outcast hange ko whiwhine ko e ni. What is your response? And what is my response? Te tau whai e mea tatau, na lea i koe asisu. Ko koe koe ku ke pehe, ku kai ke aha wangahala. Fuafua tolo koe. And no one stood there. They all gone. This is how we going to respond to the public, to the people. When we go through problems, there was a place, I was there at the corner, and the pastor came there and take me home. That's the same thing we're going to do. We're going to lead the blind, we're going to lead the outcast and bring them in the house of God. But take to your house and welcome them. You don't criticize about anybody, and even other family, they're going through stuff like that. We don't observe their weakness. You don't bring the fish and you try to clean it. I hear her from time to time, she mention up. But amen. Sometimes we try to clean, but we cannot. We cannot clean the weakness of anybody, but you can help them and lead them to Jesus, the one who do the cleaning. Amen. The Canaanite and Talitali. How can see so ne pehe o go ekutahine niku the demons are possessed. Te kai ke lea sisu talange he kau tisai pare. Fe kau ke alu molongoa ku kai la le olai. Moi pe fe fine mone ke fe ma pe tokoni. Ko ya lea sisu. Imagine kapau na ko hataha hen ia tau tau pe dau tali kapau e offended. Ko e ma o e whanau a isleri o kui kai ke ngofua ke ri a ke kuri. Mari e tari ai fefine. Even the dogs can eat the crumbs from the falling under the table of your master, of the master. Fa'afofai, sio asisu he tari
Whakaawhawha pito. Koe whainga tui au totonu ke tamau hea ahoni. You need that faith, and I need the faith. So many things happening. Kai ilo talu e teu malanga mo humai. I was struggled too as well. Why am I struggled? Koe ni na tau toki laupe, na e tuli hifua se tane futalako ni oku I mamani. Koe kakai ni hi upehe mai, kai totonu ke puke. Kai totonu ke tau ka whaingata ia. If God critique ke wholofola, ko maa mani eni. Where hono ngahi ahi, whepaki ai pe whamiri kotoa pe, ko nau whepaki mo ngahi mea kotoa pe. Amen? Ka iata hai e hau me ai. Huata se tane e loto whare whai whekau. Hu mai o loto whare, hu atu he. But you know what? Koe mea koe haho o testimony kia se tane. Get behind me. I will never change my mind from following my Lord Jesus. Tata wai pe ka holoki hoku whare. I will still follow the one who saved me. Koe maui ang totonu ke tau tuku pā ki ai e siasi. Kai koe hoko pe ki mea, taimi koe ko mana tu I he kamata he hau. Kone hoko pe ha mea, iyo, aluenia. Keu alu ki api, keu mate ai. Pea nofo pe he loto waka. Ko hinga kai whai ai hoku ngauhi. Pea whai ai hoku ngauhi keu tupulaki. Amen? Fe fine samaletani. Na fitaulaki mo sisu. Starta ke sisu ene conversation mo fe fine koeni. Kai ke sia sisu o ko fe fine ko kupaku, no way, I won't talk. Ke sia ku tau avoid pe ki tau tolu ai whainga marie. Ke mau mai ai lau marie kumore. Ke o mai ka sisu. Amen? Whaunga sisu, how he approach ta wako mea sisu, koe mō tolo ia ka te tau tolo he ako eni. Anoa sisu, peanga whewhine, whanonga ke whewhine. Ke ilo kai ke associate te siu mo e Samaritani. Why you ask me, the water. Oku mau ilo I pe na oku kai ke ngofua ke hatangata ke talanoa mo ha whewhine, like what we used to do here. Oku kai ke ngofua ku tapu ia he taimi ko ia. Ka ku hanga I sisu break it down, the restriction. Mo ngahi lao. He ka pau nai kai na hanga I sisu tau hipe ki foi lao ko ia. He kai ke mau e whewhine ke liriu. Taki atu pe ilo e sisu o ku iai e personal problem o whewhine is thirsty, spiritual thirst. Amen? Pea ku lahia I he ahoni. Lahia e whia inua. Ko ku hinga spiritual thirst. Nai kaua e kaunanga koe ni. Lau tau. Kai e ilo ia. Inu pe. Kai tai fie maari e pe. Koe toki nonga mo oni ene whewhine. Hene inu ma he vai o ku mapuno puna. How are you going to approach people like that? Te kei ilo koe whewhine ku hori. Te kei unu atu pepe te ke tafoki. Ko sisu nai unu atu pe. Neongo e whakawhepaki mai. Moai mai ne uhinga. Take ti pea sisu ke hono lau marie. So, mahu inga ia sisu, ia so le mea mo, ai tangata kotoa pe. E koe mea nane ngauhi. Amen? What is more important is that your tradition pe koe lau marie tota. Lahi e taimi ku whaia e wheke. Talamai e ke tuku e, talatu e whai e, talatu e mea. Pea koe mea pea ku whai e liriu. Eke pe, koe ha mea ku mahu inga. Koe mea ku mahu inga ko melino, mo wheo fofani. Pe koe mea ku mahu inga, ai tradition,
Kai whaia hamovete. Tāpuake e otua. Tāpuake e otua ne whekumi ki he lau maria kumore. Koe tāpuake au pito. Amen. Ai e mea ko ku mahu inga. Koe soul. Pe koe te tishina. Aho tau a whonua. Whawheta i ke he iki. Toi tānoa ke he tangata. O tānoa whakaosieni. Samaritani. Tangata koe aena e ha alu he hala pea o hofia i koe he kaukaiha a o si tai pea to koto ai. Koe rivai eni alu atu si o pe ta foki pea alu. Te alu atu moe priest fai pe mea tatau pea alu. Whaka au whai o kuna iloi pe ku kei mo ui. Ka tuku ai pe for some reason why te o kuna whakawave ai. Ka koutui pe he kuia e lau e kakai siu. He kai ke ngofua ke na wala ke he mea aku mate. Mai pi. Pe koe uhinga pe o ku mahu inga ange e ne ngawe o ku whai. O ku tuku ai pe ka whai mo whakawave. Ka te alatu o ku lavea hataha. Ko osi alu hake pe mhotoloto ai ofa whaka otua. Te utu. He kai te whakalaka. Koe mo ui ang kuwhia mau he eiki kia te tau tolo. Toki hau e toko taha Samaritani o lue mai. Mahalo pe koe tangata siu yu kai ke tuu ai pe koe tangata siu na i toko to. Pe koe tangata Samaritani. Ka koe tangata Samaritani eni. Oksi iha o sio hifo. Pea tuu, hifo ki lalo, whaitoo, hiki hake, tuku hene tonki, pea alo ave ki he feitu. It might be cost your life. Koe uhinga ku ke sio, it cost you some financial stuff, ke tokoni ia e toko tahako ia. Koe uhinga mahalo ia o kai ki ke fie toko tangut o tuuai ke whai hatokoni. Pe tuua pa ki eke atu pea. Pe whai hane lotu. Tau tangata kovi eni. Tau alu he feitu ko toa pe tau sio ai. Peka tau kale ei hake ai o pe u tau sio ai. He tau lau mo i whete i ke iu ka iaha melino ma whe ofofani. Ko more ai ofa whaka otua mo ofa whaka kāinga. I he kuonga peheni. Whakairi whia au pito i kuongani. Pai alu e taimi ko manatu ai. Alu e taimi e toi whewheka ange a loto e tangata. Malunga he koe huinga he kumau e mea he ni mā. Uiai e ngāu e ke tauhi aki ki nau tōru. Ka utala mai he wholofolai a paloveape. Vahe whaave staha walu ke tahi vai. The path of the righteousness is like the morning sun, shining ever brighter till the full light of the day. But the way of the wicked is like a deep darkness. They do not know how they stumble. What it makes them to stumble. They do not know. He kunau nofo he whakapo uri, ka aku ulo e mama a Sihova, o mama ki he ene kakai. Amen? Koe winga i uku ta tangutu ai he loto whare o i father's house, he kuone whakamama ki taua. Pe aku makehe tau sio, me sio hi e kohiri. Ta sio ake ofa. Ia ulak sio ne vahe wape ves falu talamai. Yet I am writing to you a new command. Its truth is seen to him and in you because the darkness passing, but the true light is already shine. Amen. Kay lawa tahaya o tamate e mama ko ya. Ko sisu kalaisi ko mama ya o mama ni kotoa.
Pea ko ho maua sisu, mo ku maua sisu, o ku ta mamangi ai ke toi whakamama tu moha toi tahake. Amen. Every day, the power of our testimony in the blood of Jesus. Whewhenai ho tangai kāinga. Ko e ofitahai ake te tau tolu. Kimu ai family ai otua. Oku tau nofo ko e ni oku iai ho tau kāinga. How do you testify the life of Jesus to them? Nā oku ta tau peho mo ui, mo e ta mo ui, mo ki nau tolu koe oku nau nofo itua. Testimonies come from the heart. Me he real thing na ake whepaki moia pa ke whetaulaki moia. Te ke hiva aki, pe hei kai pe ke ngalo ia te koe. Ai fōfua aho na ke tali ia sisu kalaisi. Koe mama. Pe kia he kolosi, there is power in his blood. Koe mea iau to tonu ke koe karistiane ko toa pe mo kakai tui. Ok to tonu ke nau alu o tala e o ngongo lelei ai otua. Ka tangotu hata hata whaaki, whana atu. Ai ifo e mo ui e nofo ke he eiki. Ko hotoi foki ke alu kiwhi. Whaka ofa. Hange pe ko kulave mai koe ki mua. Ka pau o ku te kiai ke poto ko e ihe testimony. How many years you've been sitting in the house of God? Koe hae mea ai otu au whai ko mo ui. Sorry atu. Think about the lost sheep. Ia luke vai tanima. Tala mai nane tuku e toko hiwa. Kai alu o kumi e toko taha ki sipe taha nai more. The lost sheep, the prodigal son, sorry. The prodigal son. Alu e tangata he ne whiri, pea alu pe o au ki ai pea foki mai. Kona namu atua api, whare o tamai. Ne manatu mai ke whare ne tamai, maua e mea kotoa. Kai nofo e whohalahi o more pe i loto whare. Pea ku toko lahi ai mo ui ai karistiane, nā ku tau mai pe ki whare lotu, tau hange pe koe tangata whohalahi koe ne. Nofo pe he hauha onga o tū mari e ne tamai. Kau koe kai ke iaha whie mari e. Ite ita pe he taimi kotoa. They have no love from the heart to apply. Pea maulewa loto tau whehia. Kovi pe loto. Koe whahinga mo oia kui kai ke totonu ke tau whepaki mo ia. He koia kou kai ke ne mau e o whau kai ke ne mau ai otua. Amen. Pahia ku te li ngā ka pau te whanongo ki halongoa. I don't like noise. Sa ia uia he noise e hiva praise and worship. Hange koe praise and worship ko nai whai e Yusef. Whanau e whai whekau. O mnau tolu kotoa. That is the noise that we need to hear. Ai mavava, moi fia, moi tala lelei ai otua. And praise him, kaila pake kaila. He kuia e malohia. Ka koe taimi o ku whai ai hata fulu. Taimi o ku whai ai hahanu. Kua turi hoto te ringa. Te ngoi e ki taia ke whai mo te mawahe. Ke whai mo te alu ke mama o mea. We all been made, created by God in his image. Koe tau mao pea sisu, ku tau mao e whie maari e mo nonga. Neongo kui kai ke ia mei ausi e mea he kulo. Whie maari e pea loto. Iaia kakai ia, they don't have any at all. I fele pe fruit, fele mo e mea ka tau kei viri taki pe.
Not enough. Koe mo ui o e tae manonga. Koe mo ui e tae manonga toki am ke kia sisu ke whaito. Amen. Talamai e wike, talamai, what is more important to gain a brother or against a brother? O kumawinga ka te tau tolo e me a whakamate lie, ke tau kumi ki ai, ke lahi ho paanga, pe lahi e ku paanga, kai whai ai ha wheke ke I moha whakaloto si. Ia ua korinto vai whawesi o nok talamai, for God who said, the light shine out of darkness, has shined out from me, your heart, to give the light of the knowledge of the glory of God and the face of Jesus Christ. Amen. When we hear this name, the name is above all names, above all kingdoms, above all kings. Kai te iaha huafa ia toi maalunga taha he huafa koe ni. Koe huafa he ku tau vete, he nā tau puke, nā tau uiki ai, pia whakamo uiki tau tō. E taimi nā tau tae lata ai, ko ia he comfort us. Ko ia nā pekia he kolosi, ko inga ko tata a ke whakamole mole ia e tau ngahi anga hala. Amen. Ko hai hato hingunga te gelere kia. Ko hai hato e taha. O ku tō maari e keke alo whekumi ki ai. Tu maari e ange peho tau eko si sukalaisi. His blood, sacrifice, ko e hinga ko ki tau tō. The power of his blood, the blood of the Lamb, and the power of your words of your testimony. Sias. Lahi e mo vete ia he ahoni. Ia ngai whamiri. Lahi e whanau mo e mātua. Everywhere. Ko kore peke kau tā mea. Koe whiri ko koe pē. Hange pē ko tau whanongo he praise and worship. Mo e tala loto ai toko ua koe ni. Te kai ke ngāwe ia ki hataha. Hiki atu e. Toi hau to hiki atu e. Koe tau mo uini o ku whakangata ngata pē. We don't live forever. Sias. And you can't guarantee your life for tomorrow. The choice and the decision you have to make it today. Now. O kui kai ko apongpongi. Koe whiri o ku aau. Koe whehu I. What are you waiting for? Na koe mea o ke tari ki ai te ke tari ai o lau ta. Ka whemau he otu a ke tau whiri lewa I he ahoni. Choose him if you need life. Pakapau o ku ke whemau ke sikiwa ho whamiri. Mantoe gulawa ne nai. You expose yourself to the devil if you don't want, refuse to have Jesus in your life. E huma e whiri ki ho whare. Pea ne tamate I ai koe mo ho whamiri o au ki ho whangamoko puna. So this is a better life. To be in the house of God. Amen? You agree? Ko tui pe o ku tau loto tatau pe. Tau loto tatau pe ku le leiangi ke tau he whare malmalo si hova. O wana ke hifia ko hinga ko pehe ko ni o ku tuku mai li mai e futevo loki hen. You can malaki tatevo. Pea ke tala ki ai mea ku tu ai. You belong to the Lord Jesus. O ku ufi ko he tata au si sukalaisi. O ku ufi au he tata au si sukalaisi. Momantui e ne tala kasi ope ke te volo. Alu pe koe whai ho whenga. Ka tapu pe ke ala ke hene moue. We don't like to be on the devil's side. Ne lau mai e ne malohi mo ne ha. Nothing is powerful than Jesus' blood.
Amen. He koe whei lau tātou o taha. Pea whakamole i ai koe, whakamole i ai au. And everyone. O kune tāri pea tui ke tata au kalaisi. Whawheta i ke he iki. Ko kore pe ke he kauta me a. Ke tā mai a hiwa. Pāpe a ki whakawhe. Whakawhe o whape. Ka kuiai ha mea ku kei lewe iai ho whakakaukau. O kuiai ha mea ho whiri. O ku ke tali pe ke tatari pe. Be careful na kai ke aha tomorrow. Ko mea ku talamai ai ko ho whanongo pe pe ke tari lewa. Whakawai i e loto. Pe ke tari lewa e ui ai eiki ki a te koe. Yes. Wea e taimia ko mooni. Wea e taimia tearing o tau ostari e tau tolo a sisu pe ko lolo tonga tu pe ko fononga. O ku iai e mea ia. O ku ne hanga e ia to o e tau tokanga mi he eki. Kai he poni ku ato e whakawhe. Kia tō taha ku whe mau lotu. O ku ikai ko hau kia te au. Ko ho hau o hei mahake pe kia sisu. Talanga sisu ho palo pale mamo e me au ke fihia. Don't tell me. E kui hene e whai whekau ke whai hau lotu maha. Kore pe ke kautame. Ka kui aha taha puke whe mau lotu. Kam. Kam ki. Toi whakawha o e tau mo ui. Pā whakatui whakawhoi tui mo e eki. Te tau hau kotoa pe ki whare lotu. But it's all about your relationship with the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Make a decision in your life. power of our testimony. E foi phrase ko mau e he fiafi ko ni. Ko malohi
ho e tau whakamooni pe koe tau tala loto. Hallelujah. Ta tau ai beia. Pe koe haa ngai mea hoko mai ka te ki tau tolu. Koe tau vete koe ai huafa o sisu. Koe tau whakamooni a ke ngau e une whai i he tau moui. Ke whai ho tau whakatau atainai. Ke whai ho tau vete ange. He koe tangata, koe lou a kau, koe hefu pe ki tau tolu ia. Ka kono hinga kono lau maria pa oni oni. Koe malohi ka te ki tau tolu. Kono hinga yo whi mau ke tau rea aki, tau vete aki. Ke whanongo e te volo, whanongo a maamani. O kui aia malohi e te ki tau tolu. O kui aia mawhai, o kui aia paua ia te koe. Ke whakaliriu ha whahinga mea pe. Hallelujah. Sing it one more time, please. For it reaches to the highest mountain. It flows to the whamalo, mo mau whakawhetai. Ko hono hinga koe tataki ho lau maari ma oni oni. Whakawhetai e ki o mau tuu. Hiki ho mau loto. Whakaliliu ai tūkunga loto na mau hu mai moia. Te mau whoki ki api ma moe tūkunga loto kukehe. Kono hinga pe koe ngau e mai awhiona i ho lau maari ma oni oni. Te o lawe ia i ki nau tolu kuri nau i he oli ta he whiawhi koe ni eta mai. Mau whakamalo mo whakawheta i koe whaito tonu ai awhiona. Kai te ke hanga tuku i ki mau tolu he tuunga ku mau iai. Ka ku ngau e mai ke ngau e i ho mau loto pa mo mau ata mai e iki ke whai ho mau whakaliliu. Ke whai ho mau whakatonu eta mai. He koe tangata pe ki mau tolu. Koe e fupe koe lau akau pe ki mau tolu. Ka i he lave mai ho lau maari e o kia e mea kuliliu. O kia e mea whakawhetongi. Te mau hu atu he matapako he kai ke toi tatau hange koe mau hu mai ane nai. Mau whakamalo atu eiki kia te koe. Whai tāpe kina mai eiki. Hosiasi. Kai ke ngalo e toko ni whai whekau e ta mai. Kei forward pe ngai mahaki whakai sino. Moki nau tolu kai ke mau kau whakataha heni. Si inama Makiroa, si lua lala eta mai. Pape he ke si kau tole kereka. E ngai whei tū ke he ke unau iai. Ai sino hamai, ai whare o eta mai. E ngai kupu whekau aki kotoa pe eta mai. Tāpua kina ki nau tolu kai ke mau kau whakataha he houa koe ni. Eiki kau mau lotu makehe atu. Kono hinga ko ki nau tolu mau kau whakataha he ni eta mai. Tuku ho wholofola eiki ke nofo mau ia i ho mau loto. Ke mau alu pa ke mau whakalaulau loto ai i he aho pia moe po. He koe matai koloa mahu inga ia ka te ki mau tolu. Ko ia teni hanga puke pa ne tauhi ai ki mau tolu ke mau mo uianga tonu kia te koe. He kui kai ke puri pe unga ha mea ki ho fofonga ofa.
E ki haere mai ho lau maari ma oni no fo ia te ki nau tolu ne nau whai e laka I he fiafi ko ni e tamai. Ko whakamo oni ho nau loto ki he lave mai e ma lohi ho wholawholaka te ki nau tolu. Eiki o ia ngai whakatu me ngai palani. Pako lotu makehe ka te ki nau tolu. Ko e mo taimi whakaose ni mau kau whakataha te nau whai e whanonga ki he whakatonga. Eiki malu I ki nau tolu. I he wakapuna te nau whanonga I pa pehe ki he wakatahi. Pako whea wheitu te nau o whanonga I he mea lele. O au e peki tonga eiki ke whakakakato ngahi whatongia ko toa be ua whakatu pa mo palani I e tamai. Ka iaha hilianga e konferenisi nau whanonga atu ki ai e tamai. Pia taimi ke nau foki mai. Toi whakafoki hao mai peki nau tolu. Ke mau kau whakataha I ho sino ha mai. Na mai whakakakato a me olunga ngahi mea na tonu ke hu mo kau kai a lotu o hake at. Pako kres tau eiki o whae tua kata mai whiohi pa moho lau maari e ma oni. O fo ma waho al o wha ia te ki mautoluni hono ko toa pe o wana hili. Kai whai pio tai ngata. Amen. Malo pito, tāpe kina ki kondolo e. Say
isi, o mana tui mai puha kula. Awa te mo foki mai ta hea o mo puha. Puha poli,